Tu da se snimi sve šta nađem, Bog te jebo. Sve šta nađem pa da se vidi to u javnosti. Prognoza vremena. U cijeloj zemlji pretežno sunčano, vetar slab, uglavnom južni i jugoistočni. Najviša temperatura od 15 do 20, na jugu Crne Gore do 23 stepena. U Beogradu pretežno sunčano sa slabim jugoistočnim vetrom. U 13 časova u Beogradu je bilo 13 stepeni, relativna vlažnost vazduha 73%, vazdušni pritisak 1012 milibara, vetar severoistočni 2 metra u sekundi. Todorović, Radenko, Mali mrav. Što zovu Mali mrav? Da, drkat, ne znam. Nego ne znam, peo sam pesmu Mali mrav, Mali mrav. U njedrima nestao? Da. I onda me sjebali Mali mrav i Petrovca na Mali još. Igrao u pozorištu, pa Jazavac. Jazavac pred sudom. Šta ste igrali? Jazavac pred sudom. Pa ne znaju nalaz. Kako sada se ide do tog kvarta? A je znate gdje je Mali mrav? Evo ga, njega treba zatrpati buldožer pa ga zatrpati i tega tu dole. Što? Pa šta te tu? Dovodi da znaš kakve dronke donosi i sve baca u moj bar. Šta se desilo to? Pikavac je benga u pičku, nikad u životu mi nije to bilo. Nego teško se gasi pata. Slušaj, koš baca tamo, ko ne tamo nemoj da baciš. Ženi, da me žena napada bez poslije. Ja bacam, ne bacam. Jer tako? Ja. Praviš štetu ljudima, posle ljudi meni grze, ja nemam pojma. Koju štetu bre, šta ima tamo bre? Ima kurac od ovce. Tuđe je! I ovo nije tvoje, nego sviraš kurcu. Koje? Ja verujem ništa. Ako imaš, donesi presudu i ja ti dam sve. A tvoje? To je To ne kurac. bacaže ljudi, bacaže narod, baca da Bog da crklom stoko, jebote, otac. Da Bog da crko i ti. Pička. Najveći specialitet, najbolji specialitet, mozak, Brave! Brave! Ovdje probudili? Ma nema problema bre.
Bežu pizdu, moj. Zdravo! Gdje ćeš mrave? Ej, vidi! Nisam bravo.